أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. ويا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في الآيات الآتية من سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. In mahuli waasdain na pamuji serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kita niyo dihilan sin Allah ta'ala parbahagian tiap-tiap hamukling katutan niyo kasay supaya kita niyo makatabo maripalugal sa halga-halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mapatut halgaan simbar iman bangaon dapat amindi siya malipas tiap-tiap ang kapito makapagpun-pun magtautay manghuda agama Islam makapagbahagi biyahagi sin nikmat sa lagu-lagu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaring banda sin Allah ta'ala kato taniyo sarta pagpahugot sin pag-iman hatiap-tiap tisulakan din kato taniyo tiyawag kita niyo ya ayyuhalladhina amanu attaqullah ya kamu mga beriman hinangin niyo taming ingin hawabaran niyo tampanin niyo daing hakatan sin karurwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Amin pagtuyuin niyo, hinangon niyo, hakabuhi niyo. Amin muna dumungdung sin pagdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hasupaya mapauna niyo ring hagin hawabaran niyo madtupahadarat sin Tuhan. Amal amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in pagyanun agama atawa mahinang ibadat sin kita
duara. Maluhay na to hapalon. Amuray mangi iban marayaw. Amuray marayaw, piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. In piag marayaw niya, piang daakan niya kato. Ipapahinang. In piag mangi niya amin katan karugalan niya. Karuarwa ini ibadat pa Allah ta'ala. Isisuin himinang simpiang daakan sin Allah ta'ala, ibadat sa lagu-lagu. Isiusiu intimangki sa pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian ibadat sa lagu-lagu. Way puklas, habar iman. Ini ikatan maitong kaniya, amunin mapaunan niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos bialikan wattaqullah. Pagpatumtum balik kato tanyo hati niya, dangon dungan daran inamuin, pagpatumtum na to akin nawabaran na to. Karena biyaita simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in umbulang bukon tarasin tiap-tiap manusia, ginawabaran niya. Sabab sin, in pagkamanusia, biyaita sin, Quran mahamulya, in manusia ammaratun bisu. Hati niya, apas niya katan, kamatauran hinang niya paamin bukun marayaw. Inyan ka na naman mo. Halikusan mo. Puspuson mo in kagi mo magdayaw hambuk tao. Hambuk hadjari niya kabayaan kay mo narakatan mangi. Kanang panghinlo sin agama long sin Umar ibn al-Khattab ando sa kaino aon kakitaan mo hatay manghud mo minsan da kuman nakapin hambuk dayaw doon kaw timindog harayaw amiin nakapin kaniya ayaw mo siya bunsaka ayaw mo siya pasari isa-isa niya bihanin magtay manghud agama Islam naman jari yari kita niyo, biyaitaan sing Quran mahamulya. Banda sa lagu-lagu, panghimati kato taniyo. Parman sin Allah Ta'ala, Qul, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Dia akin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin, Tuhan Rabbul Alamin ipapawaita in kabayaan niya hibaita pa ipon niya. Sibu datu may maibandi subaybaitaan. Uno lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may ta nakatutan niyo. Kaya pabaitaan ako sin Allah Ta'ala ipapabaita ini. Kato taniw katan. Hal nunabbiukum bil aksarina a'mala? Bil aksarina a'mala? Uno, mabaya ka kamusuy-suyan at baitaan. Sin, sa lupas-lupas amal. Ang pahajaman na to, ini labi-labi na tuod, naglupas na hadjamano siya sinamal nila. Sampai in pakayon nila hipaglupas sin amal nila, kauukan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Rubba talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Aulong niya waktu long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In magbabasa sin Quran, Quran imang laknat kani hadlaw akhirat. Nakadtoy kuno. Bangin hinangon mo sing Quran hipagbantog. Bangin hinangon mo sing Quran
way maksud do kaing supaya ka makahasil. Hahasilan halaw man sing gumaini. Magpakita ba ka mo si mga magkukuntis magbasa Quran? Yaon nagbabasa sin Quran, yaon biwod budin sin hababaw sin unia. Ini ang mga hula Pakistan. Namat tanim biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rubba talin lil Quran wal Quranu yal'anu. Aun waktu imamamasa sing Quran, Quran yaon in maglaknat kani hadlaw akhirat. Sabab mayta nausal pabukon kabayaan sin Allah Ta'ala. In Quran suway siya basahun litadabbur. Kanalon mo bang unin biyabas sa mga supaya kaingatan mo, indakan kay mo sin Allah Ta'ala roon halawm niya yan. Unuin kabayaan sin Allah Ta'ala, hipahinang kay mo roon nabasa mo yan. Sabab di nahadyahan gumawa ding harwa. Apabila siyabot in marayaw, sabuton in mangi, amoy in lawan niya. Supaya makapagpi, kau bang uning kabayaan mo piyon, marayaw ka to mangi. Bihan hadya. Kan nalong si mga sila manap sa sing Quran, dua rakab tangan in Quran deng haalip lam sambil pabinnas. Uno in dua kabtangan. If'al wala taf'al. Hinanga ay mo paghinanga. Hinanga hindi akan kay mo sin Allah Ta'ala ay mo paghinanga impyang langan niya. Kita kamu yang inluhay, jagahan. Na akahalan sin uno hinang tiyang daakan yan nasimu ding katantan pakaradyaan. Hangkan na sa da kuman mabunnal na in banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin iuog sin ummat panagnaan. Amin nakapagbay matayban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan niya. Banda sa lago-lago, yari sambil marikato tanyo si Mampay, masi pa ini. Sa logay in waktu, sindunya aun pa. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis mahaba, inda jinis na yung pagtapsir sing kaiwanan. Inagi sin Rasulullah, hadis niya, iftarakatil Yahud ila 71 firqa wa ikhtalafatin Nasara ila 72 firqa wa sataftariqu ummati ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahid. Napulakkan at ng Yahudi. Napulak ka na't mita, pasalansin, miutas na rin hapang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyasud na yung kababayaan nila, palawman sin pag-akaman nila. Sampay piyatumtum sila sin Quran, sin kakahinang nila. At tu'allimuna Allah bidinikum, uno, hinduan nyo in Allah Ta'ala sin pag-akaman nyo. Bihaon di majato nang hindu na yung manusya sin pag-akaman nila. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aga di panglugos sa manusya, papaagaron sin hinang niya, sin wala na hinang. Wala kaya pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini katantan panghayanat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban panghimuting patuhan Rabbul Alamin. Mahita panghimuting pa Allah Ta'ala. Sabab hinagisin Allah Ta'ala, hakahinapusan sin paghaji sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni maugin ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Adlaw yan,
nasampuna ko na kaniyoin, agama niyo. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Iban tiupot ko na roon in ni'mat ko amoy na agamayan kaniyo. Wa raditu lakumul Islam madina. Iban magrida na ako ang mag-agama kamusin agama kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agama niya inagama Islam bukun kato. Tanda niya sin naghinang sin aturan katan. Dahin kanya industur sin agama Islam, mamana yung Quran mahamulyan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasampay sadya. Amo yan. Nainyan katan panghimuting patuhan mangko himinang dugain. Palamurun mo pa agama biya hinang sin Yahudi. Amin long sin Allah Ta'ala on hinduan niyo intuhan sin pag-agama niyo. Himinang kamu sing katanaman niyo pag sumukat kamu pa Allah Ta'ala sing karayawan sin hinang niyo. Sing kamu nagpuunan na ginang. Biada sin bihaon di madyato kato niyo. Alaw man natuin. Biya. In ayat ini panagnaan biat batta ini. Law mi Mus'ab anak Sa'd ibn Abi Waqqas ya subunin ama niya. Long ni ama ko unin pagyanon doon hay ni amin nasabot doon hay ni. Amoin sa lugi-lugi amal nagkahinang nila hisiyo sila ini. Amo kalong ni pagtawakon al-Haruriyah. Long sinama bukun. Sa along niya Yahudi ibn Nasrani. Riwayat din Ali ibn Abi Talib liangkum ingkatan doon. Kakahinang sin Yahudi, kakahinang sin Nasrani, kakahinang sin siyo-siyo na amuyin manglarak sin parjanjian ni Iban sin Tuhan ni Rabbul Alamin. Bukon kakita niyo di manji patuhan Rabbul Alamin, tiap-tiap kita niyo umalup kaniya sa sambahayang, imian kita niyo muna-muna hari pag kita niyo mangkabas sa Fatiha, unin na ginato. Diaak kita niyo sin Allah Ta'ala. Diaak muna-muna yung Rasulullah. Pabaitaan kita niyo, amuad to yung pakayon na to kabtangan. Makaon na rin hakatan. Kul, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baita isila ya Muhammad long sinallahu ta'ala. Pamungan kanila insang bahayang ko ini hati niya ako umalup na patuhan. Suway-way roon na alupon murkaing hawak tuyaon isa-isa niya. Suway mo lupahon hawak tuyaon ingkatan piapan jari sinallahu ta'ala halam singgumi ini. Lupahon mo sila kata. Tunggal isa-isa niya, iya alup mo, sa kaula-ula kikita mo siya. Bang mo siya kakitaan, ikaw kikita niya, rin ka makatapok. Kataan singking kahibal mo. Ayaw hibal mo. Misan angan-angan sa simbigi jantong mo, kaya ingatan na sinallahu ta'ala. Bangunin hakas-hakas mo, pabaran mo. Biar. Nah, insang bahayang ko ini. Pagpanaog ko dugo, hayop. Hialal sin Allahu Ta'ala, mahinang sabab sin makahinang kita amal sa lagu-lagu. Kamuhi kamatay ko. Iungsod ko kataan pa Allahu Ta'ala. Siya in magbaya. Asal na siya in nagbabaya, mabaya ko bandi. Siya rin makapagbaya kato. Lillahi Rabbil Alamin. Katan, la syarika lahu. Wayroon sakutusin Allah Ta'ala. Mapatot pagtuhanan sin siyo manong siya.
Wa bidzalika umirtu. Amo nga piang daakan sin Allah Ta'ala kato taniyo katahan. Piang daakan. Amo insuway kita niyo may nang umbulambok Muslim hawak to imalop kita patuhan. Umbulambok nagmalila matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na to manjari lamuran sindukain. Tumtungon na to. Encourage magsasambahayang. Maghahaji, mag-umrah, magsasarak ka. Magtatarang hatao lamma. Magjajagasin tao makasuod palam sinhula nila. Sa may ta sila iyan sing Quran si musyrik. Sabab mataod diyanganan sin, pikilan nila iwan sinakal nila. May ta, sabab nagsusumba sila barhala. Nagsusumba sila barhala. In barhala, puasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuong katus tagka naman barhala, nalilikos doon ha. Kaabatullah, iwan sinhalawm niya. Aon paroon nakabutang hasapa iban marwa. Biya. Napalan nyo to na to, punuin panganal na to, hajim na jato halawman na to in. Aong ba magsasambahayang maghihinang sinsulang patuhan at awaway? Mataod. Magtulak kuno bala. Ubos magtupa. Higad dagat. Tiloonin bala supaya maroy. Nanalatag na yung dunya ini sinini latap. Liatapan na in Katanula, in Libya, in China, in Katan, nganan mo, agad liatapan na waktu bihaon, nakaunhad ya kita niyo. Den kanila. Ini katan bahaya sin gaos iban kawasa sin Allah Ta'ala. Maka jadi niya pisyon makaminsanda. Way makapin in gumi ini. Iban na sin loon niya katan. Amo yan. Na, inya tu katantan amal lupas di matayma. Nain waktu tanu ini yan naisab, imaarang na inhinang. Sa mataod tori mo makuhan. Bang mabaitaan simbunal, mataod din daawa. Pasal si mataod da isab mga ulama naghinang kaniya. Ubusin baita nila, uy, doktor sa yaon. Di siya mabaya sumungod narka. May tabang siya imian di siya mabaya sumungod narka, himinang siya sindo sa patuhan. Lumuman bahain Allah Ta'ala kanya pagka siya doktor, di siya pasuron narka. Di Allah Ta'ala yung nagbabaya sing kabayaan ni. Isiyusin sumulang magbing kanya in panulang niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihanda. Na ini maarang kato bihaon among nainhinang masub in tao tamaginang. Baya-baya pagpatunguron nila lang ni hangpo tagdua kasubangan sin bulan Rabiul Awwal. Pag bunyi-bunyi nila sin kapag bata ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nakahinangin Rasulullah. Wala siya piyudji atau wahyulmat sin ina niya, sin apu niya, sin amaon niya, sin kasahabatan niya, sin tabi'in, tabi'in.
Sinupat imam, matampal kato tanyo. Karena waijima to hajaman nila. Inupat imam, giyatosan tahun halawm 5 bulan panaon ng pagmaulod. Kaupat sila. Giyatosan tahun halawm 5 bulan nila ang panaon ng pagmaulod. May kaano na aon ng pagmaulod. Tahun tuong gatos tagkaanuman tagdua. Hijriya. Bunna ning pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam insarayaw waktu amunan zaman niya. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mattantuod bangkaw mamassa sin amuin kahalan sin ka Islam deng hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahatol tuod into tuong gatos tahon na kauna. Tumagna daing hawak to kagiik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina. Magitong kita tuong gatos tahon wayroon malanuin pag-agama, wayroon pagmaasiyat nila patuhan. Ubos sa jasin Ghazwat wal Fath. Amin naukab na sin Rasulullah in Makkah, nagbalik. Sa liubong niya na yung barhala, kataan, piyusat, wayroon na. Mareho na yung ka-Islam nila kataan. So, makawa, pagpuasin, upat khulafa, al-Rashidin, al-Mahdiyin, min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, doon na timagna. Karena nagjajaga-jagahin na Muslim iban Muslim. Mabaya magnakura. Talom sinhula, mabaya magda sin pakarajaan sin manusia. Sampai sila magtaiban, magbuno na. Magagaw sin pagkawasa. Diyan na saan sindikato ini. Misan magtali anakon, magtali apo, magtaymangud, magagaw ra kawasa. Di ba jato na? Nauno yan. Dahil hapuas yan to sinto gatos tahon simod na yung party list sa kahinan sinsiya. Na mabiya da simbiyeta sin Rasulullah, mapulak ka natin umat niya pagkapituan tagtong ka, tumpok, inkapituan tagdua party list katan. Sabab kaya lalamuran na simbukon marayaw. Amura hindi muta sa Quran iban sunnah in malano. Lihat, hangkan na in kita mamayta sadya. Hasupayan do kaylo in asal-asal mabaya na timikang magtulumamod pa party list, makabing siya maripa Quran iban sunnah. Ang palawang mo in maksud mo, ba't pungon mo yan, hindi mo na mapung. But Allah Ta'ala in nagbayta ha Rasulullah, ipapabita ka ito taniyo, sin mapulak ka na tinumat niya. Bang biyita na sin Rasulullah, jumato. Majukop ini. Pagkapituan tagtong katumpok. Bihan, saan na yung kato, ando, in kalasahan ta, kampung ta, bagay ta, bang sila mabaya, abi-abihon, pakarayawan, na, alhamdulillah, na bang di, na, idhabo pa ang tumutulaka. Panaw na kamusin panaw no. Was parkala na kita niyo. Bihan. Di na kita niyo mag-inu-inu pa kaniya. Sa sumagawa, bang sa upama, inyaon katan, bat mabaya da siya sin, makalamod hatumpukan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi luwa na tuon, makasaw sin Ma'ul Kautsar. Tubig al-Kautsar. Tiyataka masin Allah Ta'ala. Hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban ummat niya. Sambil biyeta iluluunan, pag-iinuman, kaadadul kawakib pisama. Biya sin taod sin, bituon, atas langit. In taod. Sa sumagawa, dumatong,
Hadis mahaba ini, bang sabuton umabain waktu ta. Dumatong kaadlaw yadto. Magtunin laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana partuhum alal haud. Unahan ko sila man tupahod, papalungan nito. Namurol na yung mga ummat katan. Sa kakilahan si Rasulullah, inummat niya dito. Amo na inaon bakkas daing hapag, wudu. Sabab amurain ummat ini, intakasipat aon pagwudu. Ummat na kaunaway. Amurain karasulan ibang kanabihan, in magwudu bang sila, umalop na patuhan. Amurain ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaon pagilahan. Napagubos tawagon na sin Rasul. Halum mo. Suong kamu. Ingkay banan bukon sumong sa tumangkis. Sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in luparagbos biya sin pagpainom sin hambuk usog haunta niya bag niya bisurun isab siya. Simibog gaman. Naimian na in Rasul, pasokan. Igna kamu. Then doon, hati niya. Kasalsin, dumatong na in, titasin Allahu Ta'ala, hiparaha malaikat, Ya Muhammad, innaka lan ta'rifu man ahdasa ba'dak. Di mo kaingatan, bangunin hinang si mga tauyan, mapuas na yung hakamatay mo. Amo na hindi majatubihaon kato niyo. Amo yan. Na, amo yan tuin, dahin ha mga mahal ka kato, amuhin, makalamod kita makainom dito. Sabab hisiyo si ulong sin Rasulullah makainom hangkatun sadya. Di na siya uhawon sa lama-lama. Ang pamalugay sa yan, impagbista sinammal. Hambuk-hambuk kita niyo, tabing kalon sin Allahu Ta'ala hadlaw akhirat. Dahil hawak to ko si mujud, panagnaan si mujud patuhan sampay, miuklasin kabuhi mo. Dahil hajasad mo, yasuukay mo bangunin hinang mo kataan. Aun na hinang mo rusak, kaya pagtawatan mo raha at tawawala. Sabab yung papahakuyan sing kita ni Wairundu kay ng Allah Ta'ala. Papirru ilallah. May kita mga patuhan, mangayo kaampunan kaniya, sinainang na to. Wala ka pa ako yan na to. Bihan yan. Nahipahati taha mga kataw-tay mangura, bang hiso yung panagnaan nagmaulod. Ba't nilay pagbayta? In tumpukan, sin nag-aapas-apas magnakura halaw man sin hula Islam nakaunad to yan na sin nagikukain na magbuno-biuno magtaiban naroon ha Egypt ha Cairo hawak to na mamarintain Dawla Abbasi manjari awan hambok tumpukan, mabaya, sumuod palaon sin Cairo. Sarta mabaya sa hinangon kapital sin Dawla. Amoy in mabaya sila patindogon. Dati may tindog na. Amo na yung pag-ianon Dawla Fatimiyya. Doon na yaon, pag abot sintahon, tung gatos tag tuong gatos tagkay man tagwalo, Hijriya. Pag nanam, sin nakura nila, himuizuli din nila ini, bang sila yung pabisarhon bukon Muslim. Sabab inasalan niya Yahudi. Bukon siya tauring ha Egypt, in siya ring ha Morocco, Maghrib, Shimal Afrika. Yurdiran niya ini nakura sin
siya rin tumibin ha Egypt, hipapaatakin daw la Abbas rito. Hisundiak niya, Hijauhar as-Saqali, Egyptian, nakura ni rito. How po unta na-liberate nila sintahon nito. Pag-liberate nila sintahon nito, muna yung piyatindog nila in Azhar University. Muna yung timitindog yung biyaon. Pag-abot sintahon tong gatos tagkano man tagdua, nag-celebrate sila sin pag-maulod. Kaya tawag inamin kataan, uno yaon. Kataan, ini, aun panghati haagama. Hajaman nila. Nakihatian sing katantan, in Egypt yaon, hanakauna, in nag-uulin kanya roon, pamarinta, sampay nakasin Muslim, mataod in Christian, sampay paadlaw ini, mataod da. Yaon in Orthodox Christian ha, ula Egypt, sampay pamihaon. Kasakupan yan si mga nagpakapangadji dito. Sampay sila pa'y sabi magbaita. Biadin na bang siya nakaasawa ka, pero nung ninangon niya. Nahiyatod niya lang ni pasimbahan. Kumusin siya sa pamasjid. Hati niya diarayaw sin uno. Nahatihon na to, impag-celebrate sin pagmaulid, bukon ulamain nag-ison, parinta sin dawla Fatimiyah in nagpaon. At tinibukon pag-akama. Biada sing kita rin. Aw nasara, Independence Day, nasubay kita mag-celebrate. Yung mga, lagihinang nga mga parinta, minsan na Muslim, lamod. Biha. Biada si mga Christmas yaw. Nagihinang nga parinta, mga unin senti birihila Christian, dihilanday Muslim. Biha. Na, depende na kayo mo bang ko, lumamo datawari. Biha. Naamo na inindimakan, maripalaon sinhula na to, nakasud maripahula na to ini, panghindo ini, panghindo, diara sin Shia Alawiyah, Shia Ja'fariyah, iwan sin Shia Fatimiyah, iban Sufi upatin. Bukon nakadiritso pahula na to, labay ring ha, Malaysia, iban Indonesia. In labay pa Silibis, harap pa Malaysia. In labay harap pa ini Sumatra, harap pa Indonesia. Ampa sila nakalaton maripahula na to. Sintahon, baya-baya, bayta si mga historian, bayta si Hamok, historian, laong ta, kuan siya, dahil ha, Middle East dayon, ha, kitab niya, Nukhbatud Dahar, fi Ajaibil Barri wal Bahar, ingan sing kitab niya, na impagtawag nila sin Philippine, hula tayo, nakauna to, Azra, Malaysia, hindi kato Virgin Island in local time yung nakauna nakalaton na mariin siya Alawiyah uso lang ni sila minuy paula nila sila na hinang nakura kakaulau-ulaan kaya utangan nila biha amo na yung gimo na yung mga kasaripan sa babing mga sila ini nagkiklaim katanlasya si Rasulullah magawa inaagama bukun ipagwira sa kakampong Lasya wa ipagwira sa kaagama Islam bihan hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala tiya jatuhan sinallahu taala anak usog damay ta bangaw na anak usog niya kiyabihin tanto sa jamahinang nabi pagpuas niya yadto in hikmat sinallahu subhanahu wa taala namay ta ini nag-claim in Iran Lasya ni Rasulullah pasal sin apo sinali nakaasawa Iranian ang kana nag-claim yung may nilasya nila yung Rasulullah Yubuot nila yun, kawaon ni Rasulullah, kawaon din doon, dahon kaula nila. Nasa away rin minang nila.
Naamo yan, mga katawtay mga oran na kami Islam. Hangkan na, inday na, Egypt yaon kataan. Naamo aning katanaman nila, inang nila. Sa suway na to, hatihon, dugaingin agama, dugaingin, paghinang simparkala, simparinta. Yan, nayaw tahilamod, in parkala, bukon lamod ha agama, karnin agama Islam, yukop na. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nahisiyuso hindi mamaubog ha amin ayat ini. Sumulang siya gumawa ding hapyag bayta yan, makasud na siya magtupa pag iyanon long bukain na yan to party list. Na yung party list tanto na sadya nakagawa na rin na ad 5 ani bang sinsunna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga palanggungan ha kama Islam, murah-murahan inyad to patumtum katutan nyo. In pakarajaan di majato na ini, biya na sinagi kukain na, magpajukup pasin itungan. Biyayaon wala pa may mabot. Biya sin taod, sin pag-ianon sin Rasulullah, mapulak kanat inumat niya pa, kapituan tag, tung katumpuk. Nabang ini majukup na, naway na pagduaruan niya. Maluon na yung gumi. Bihan. Naawon pa isabdeng ha mga alamat sa lago-lago, wala pang imuwa. Aon pa walo, malaggo, alamat, wala pa jumajato. Nabang yung mga ini jumato na, sana ini bainat, yan na to nakikita. Diurungog, agad, in kahula-hulaan dakula hadunya ini, yan na piyananam sin Allah Ta'ala sin mga, ini bahaya sin paglubo sin dunya. Sampai ha, ini Mamlaka al-Arabiyah Saudiyah. Yabutan, labi-labi na bihaw, ninadamis na kula, amo na in Libya. Biha. Ang buhok to hula, kaya kuanan doon nakalago to din damage nila. Libya, China, Iran, Greece. Sabab na ibuhanin nagkamatay. Bihad to. Na ini nikatan, biya na sinari, piyaon ay rika to, tan yung pamintangan na to, bangunin di mato. Di halugal ini, katloan tagupat tahun kami rin naghula halugal ini, yan pa kami kaya pasampayan sin ini latap nakarua. Na ini ito katantan, panghimati ito kato tanyo. Insubay sadya kita niyo maakoy pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papirru ilallah. Papirru ilallahi bittaubah. Paakoy kamu pa Allah Ta'ala, mangayo kaampunan kaniya. Amuting kakunahan na to. Dahil nga waktu pa waktu, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya iaampun na sin Allah Ta'ala, doon nakauna pa rin sin ini hinang niya, wayron day sab na hinang niya, kangian, sababin siya asal parihara, ibang pasin wala niya panahin, ang iampun na sin Allah Ta'ala sa sumagawa,
mataod pa rin kato tanyo. Ini impagpangayo ni kaampunan pa Allah Ta'ala. Wa inni tubtu ila Allah fil yawmi wal layla mi'atu marra, hambok riwayat. Hambok sa buo na marra. Makakapituan, makahanggatos. Nasubay na to asubhunin baran na to. Ang paing kita ini na anak po Adam. Khata. Wa khairul khata'in at tawabun. Insarayo-reo ring mga magkalaw, magkasa, makahinang dosa, ay mga yu tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga waktu pa waktu, insyaAllah ta'ala papagbarakaton kato tanyo, mga waktu na to, doon, sarta hikahalulay na to, sin, tiap-tiap pagkaradyaan na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, karena inakama Islam, di kapag tawang, sinamok pambuok, bihan na sinagi, daran ko pagsabuton, di makatabang inama pa anak, inanak pamaas, di makaya ni nama uto, inda na panahon na kamu panahon niya, sambayangan tamaan kamu, puasahan tamaan kamu, di kaniya-kaniya kita niyo magamal. Kaniya-kaniya kita niyo magparayaw sinhinang na to. Bihan, magpaamo sinhinang. Doon haamin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayron darugaing mapatot na to batukon amurain dua. Biyayta sin Rasulullah, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Yari ko na biniin kaniyo in dua parkala ini, bang niyo ini baugbukan sa paganggautaan, nari na kamong malawong salama-lama. Amo na yung kitab sin Allah Ta'ala, amo na yung sara niya, iban sin sunna sin Nabi Muhammad. In sunna ini, amo yung application sin hinang sin Quran. Rasulullah nag-implement, nagpajato. Amo tinsu kwanon na to, singuran yung pagpajato niya. Hangkan nari manjari kita umukat din doon. Ba't bangkaw imukat din doon, hakakahinang sin Rasulullah, biya na sin pag-iyanon, biya sing kaukat lang niya, kapangsut sin pana din hawawan. Mahita, bangkaw miutas din ha Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, naig magtuyin pangakad mo kaniya. Sindiya akka, wa ma'atakumur rasul pakhudu, wa ma'nahakum anhu pantahu. Unununin naramon kaniyo sindaak sin Allah Ta'ala, roon na dya kamo. Ununin piyanglangan niya, amonin tangkisan niyo. Wayro kaing. Naamurad to. Nawang kita tumangkis na rin doon, hika isa, hikaruan niya, piyuting mo in Allah Ta'ala. Diya sa kaulawla ko lang inaagama sin Allah Ta'ala. Sin nag-iyan na siya, jukup na inaagama. Amo yan. Na inihayanat sa lago-lago sin hamuk mano siya, amin ubos siya sumapapa Allah Ta'ala, way pagtuhanan niya rugaing malaing kanin Allah, la ilaha illallah, iban wayron agaran niya hinang buat malaing kanamurain daak sin Allah Ta'ala, nasima pa siya patuhan, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Magnaik saksi ako. Harap kay mo ya Allah. Bunal to din ni Muhammad daak mo. Iban ipon mo. Nabang siya daak. Kaano rin matong ini panghindo din Allah Ta'ala, pamano siya, bang bukon labay ring hariaak niya. Sumampay ba maun? Biha. Naamo yan in subay na to, hati yun marayaw. In katantan, aun, ini katubtuban niya. Sa Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
الذين لا يخافون فيك لومة لائم وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.